Abantu mugura amatelefoni mu maduka amwe n'amwe atizewe, dore ingaruka byabateza. Ushobora gusanga telefone waguze ariyo muri make make, cyangwa igihe utanayiguriye mu iduka ugasanga uwo muyiguze yayifashe muri make make, ariko akabona yuko atazashobora kuyishyura ngo ayirangize, akagenda akajya kuyiteza. Iyo akihutira ajya kuyiteza, ukagenda wirukankana ngo ugiye kugura telefone ya make make, utazi nimba ari na make make yo kuri kapani, biba ubuguyemo nyine. Kode ukanda niyo ubona hano muri sikirini, iyo umaze kwiyemezamo uhita ubona kapani yatanze iyo telefone, naho iyo atari yo muri make make nta kintu na kimwe ubona. Nk'aha ngaha ubu uraza kubona yuko iyi telefone atari iyo muri make make. Urabona yuko imibare yose ihita yikupa ikivanamo. Nicyo kikwereka rero ko iyi telefone atari iyo muri make make. Nawe bikore kuri telefone yawe, wicare uzi neza yuko telefone yawe atari iyo muri make make. Nimba iki kiganiro hari icyo kigufashije, wakanda like, ukanda subscribe, ugakanda no kunsogera, ndetse ukayisharinga n'inshuti zawe.